channel, and my friend is here. Oh, energy. Usog. Guys, bye. Hi guys, welcome back to my channel. This is Anmer Fendes and welcome to my YouTube channel. So, in this video, wait sa ragod, ako kabalo sa akong button. Tabi sa tawi, magtabi sa tapadalag sa, diba? So, magtabi ta karon guys, atong istoryahan kung nganong single ka hangtod karon. So, ngayon yung makarason guys, nganong single pa ka karon. Hey Gusto guys, ka makabalo? welcome to my channel. So Uy, banda kay ka. this is all about Banda kay siya, palungkos siya na ko guys kay. So if Look, you wanna know how I make Come on, girl. this, keep on Banda kay ka. Kaya galantaw ito ko sa akong vid. Gilantaw akong dagway guys. Kaya nga, basin ba? Kung i-correctionan akong video. Sorry kayo. So guys, balik ta sa ato ang agenda karon, magtabi ta. So ato ang topic karon guys. 5 ka rason nganong single pa ka. Single ka man kaway. So wag yung kakabalo nung nganong single pa ka. So numero 1 nga rason. Paminaw guys. Unsa yung pinakaunang So, pinakaunang rason guys nga single pa ka. Kaya nga no, pilian mang ka. Agising mong pagkapilian guys, naabot na ka sa age nga 30 plus na ka, agising mong pagkapilian, single gyapon ka guys. So, ayun na pamili, bahalag maot, basta kay kabalo mahigugma. So, mutuo mo ato guys, mutuo mo ato nga agis nga nung single ka kay kuan kanang pilian kay ka. So makita sa nato sa paligid karon guys no nga kada siyang bayhanak na siyang tawhan na pilian kayo mo nang siya love life. So kaduha nga rason guys. Kaduhang rason nga single ka is manhidmang ka sa naara sa duol kabalo nga nara sa duod silingan na nimo higugma sa imo pero wala nang pansin na kay manhidmang ka mo nang single gyapon ka hangtod karon. So pansin sa yung mga silingan guys para di mo mahimong single. So natay katulo guys, katulo nga rason anong single gyapon ka hangtod karon. So, ang ikatulo guys, the worst thing, medyo daghang makarelate. Ani, tulong nga rason, katulo di ay. Katulo nga rason, nga nung single pa ka, kay ngano. To timer manggo ka, mao nang ibulagan ka sa duha nimo ka uyab, 1 plus 1 equal 0. Mao na, pag to timer pa ba. So guys, karon kay human naman ay katulo dirita sa ikaupat guys nga single pa ka unsay rason ikaupat kay ngano malakay ka pagbaton gud ani gud tubig ni siya sulurag tubig malakay ka di ka kabalo magpagwapa mao nang wala manguyab nimo unay kaupat nga rason so pang no diha pang make up aron na imo duol manguyab nimo di ba? Ug ang ikalima ka rason, maon bitter kaayo ka. Agi sige ug kausog ang palaya, bitter kaayo ka. Nagmay matagbuan nimo nga manag-uyab, imong ingnon nga walay forever, pero bahala walay forever, basta na together. So maot to girl nga single gyapon kahadlod karon sometimes no dili ta mo pasuplada kay kada atong kilay sige tagpataas atong kilay patungan natog Anastasia nga gikan sa Divisoria piki kaayo so love na para natay ka date sa Valentine's girl